Pitaq astawan importante? Kay libro de Lucas, capítulo 22, versículo 24 al 27 niwanchik. Discípulos kunawan churakusarqanku, mayqinchus astawan importante paykunamanta, Jesucristotaq paykunata nerqa. Waj nacionpi gobernaqkuna mandangu, mana khuyapaywan dueño chakungu. Qankuna mana hinachu kanaykichik tiyan. Qankunamanta astawan importante kaqqa sullk'ahina kachun, sirviqhina kachun. Pitaq astawan importanteri? Mesapi tiyaq mihuqchu o sirviq mesapi paychus. Chayrayku noqa qankunata sirviqhina kasani. Diosninchik tata apachimurqa Jesucristo wawanta sirvinawanchikpaq tukuy runasta. Pay chayrayku mayllarqa chakisninta discipuluspata. Noqanchispis yanapana tiyan khuyamasinchikta kay tiempopi. Pichus tukuy sonqomanta sirviq pay astawan importante niwanchik kunan Diospaq palabran. Kay aska yachayta, hatun yachayta ama qunqanachu tiyan.